nasomba nk'ebyo bifite by'abakoresha komande bakusiga abana bari hansi y'imyaka 18 binjo myanya itarukushana n'abakosebwa nk'abakozi bomuka bapota okunda amabare okupakira bitoke n'emirimo endijo kandi ubwo bakubaha akasente kake okugerageranisa n'emirimo yibarukora. All Probations Officer Mbarara City Mushabe Henry yashobora ngwesibuko y'abana bato kukosebwa no kushanga ngo abantu benda abakozi abatarukwetanga sente nyingi. Abantu benshi baprefaringa abana bato atoshana itano umunyohoreze myenda ko umwana umukozi, which is very common. Kandi ombyaro abana bo bijwireyo omurembo rwambara hakatareke bitoke akakumanywa kakekikona nuko kekoririziina omukosa abana bato kandi abana nabo bakupakira bitoke ha motoka hekere kutamagara gabo mukabi. Bito byo bikiri aho abana benji tubarukushashurwa abamwe bashashurwa akasente kake kandi n'umwe babonabonesibwa. Haruhiba kweta underpayment ninga kumushashura akasente ko kutekateka ngo nukoro kwenda tuwa negotiatinga nawe nango no negotiating nawe takwasa kweshana mwaka bayine akubwana oshanga umuntu namwize mutware 5 mukaga nango yamuhere nyingi emutware 10 rero mwana shanga nayibuka shayi 12 atereza abantu munzi baza kushoma azumita byose mwene zagaka kazi kashankisha tuzecuro ubwo umuntu atakagize kumura. Government ya Uganda mu kuyamba abana batarukwebasa hetira amashomero gemukono hagabusha konka bazira bamwe tubafire yo kutwara abana babo mashomeraga. Government twirohiba kweta hubs muri Mbarara ngazo muri Mbarara twinerubaye iba kushomeseza abana ibiye mukono kutandikira saruni okombeka welding byona korare waremerwa ikirira bebembezi babo bakasitara barete umwana wo batunga application bamutware rubaya azikushimiye mu Orumukuru w'empanura z'orukiko orukwebembera orurembo rutashabya bone najumira abantu abarukosa abana bakiri bato. Ngezo kushobora imwe abarukoze abana bato nimwe bato bambaza kwa ba maid mu batwara umwana umwegorize kidomora shakiro 20 umwana ine myaka 10 aho no kure tukorebera abana nibaguna tweto kuguna omanyankore akana kegwire mora aterisiya bigarike hansi n'amagaragaza gazi hatusanga kona kanyika kapijimi n'umunjenga oyire habarukore mirime barengere hariho n'abana habarukungo makagabo bakatura hanguto kandi tashabya nagira ngo nabo hashimiye kubaho buryo bwo kubafaho kubihanguto ko muri Mbarara statistics ezyo muri Mbarara ninga shembarira aba street kid barumwe baba binje munonga buriya twatwine twatubara abante 12 na 2 ko gata hingambira hatu mu rukenda na 5 barambaza kwato mutwara muri Mbarara City. Umujwecero wa president muri Mbarara City RCC Kamwine nawe yajumira muzogu kugira government ekataho kushoma kwabusha abana bona bashimira kuba bari mu mashomero. Abana bona batwashimye kuba bari mu mashomero tanonsonga abwencho mwana esha nkeje abandi bahumurikire ashemere kuba ari hamwe n'izo eyako iwa ngo muzayire no mu rumo rwawe kureba ngo wakuze umwana wawe wamurebera kandi wamuto mu mashomero aho kwa mashomero garo aka government. Iciro cha Child Labor Day kikatibwa abantu ngo barekeraho kosa abana emirimo kubakiza imyaka ninge kubasa kubaretera akabi ahamagara gabo gasha kwa Susan Arino Mukisa aha wa Tayari West.